Kiseng bahalang kede banwan apo we kalama bat kini ki life ndru kin long no iwe jingmon. Nga hakajing pe jong amne la stoman kare aki. Ka we shwa kajing don katuka gurdwara. Piu dukhar abu le ganu la plannya ka basis pas namde. Menta na Punjab ru kila sedang banwan tukelar hang ne nga ngam sngotu ya kata sorkar balai kamle dak bateng ya kata daki banabar ki wan tukelar ka kamying kamsem jongi ong uba kersan war ubdei uwe ni kinong lam seng bhalang ubala yau ba ha kata ka kam syakri pajba pat menta utei urang ba uladan new pu arsunem ka arta uba kersan war uba syong basa ha so sun uladeiru uwe ni kinong seng jong seng bhalang ke Federations of Khasi Jaintia and Garo People FGGP bat udei uba judan lang harengkat jong uba SSKG nongelam barang ba ke FGGP hakaba kila syak ke melangru bat syak set haki kendon jong National Security Act NSA kane kalong ke jingkren jong tu orang ba bat urupang Ba kersan wa pila dan mentah kerta ke bah new fu arsnen ban ngila ban ong begejingim jong pi ketelun hak patri kampaj ba pila long we ne gino yalam sing phalang bat pila long we ne gino sing jong ka FPGGP na shukwa ban kli pi sogum no gani jing tres sing phalang kade bayo jing toy ne ke sulang bayo pi kwa man sakri ki paj ba Pi tracing bahalang kede ban syakri we ba. Kajing tujongi nomor pi haki tu ki por. Nomor yaki hok jong paj ba. Kimpoi syu paj ba. Ki babun ki hok pade tu. Nomor wat paj ba ru ngatarai undi yate ba. Ga hok toki. Ka hok jong paj ba kade gani. Ban biang lenti skin, ban biang ki school ki hostel, ban biang baro khoi ka boarding lani baro khoi kat ki jing dot kam. Kade jong paj ba. Tien ringi long no kam tam chanong kandong mdon development haki tu ki por. Ngatrai wat hadu mataru dang bun ki ba biang. Jadi halor kata nong rim nomor ba ngi hakato por te ngi perkhat ngi ong kumnungin ya constraint tang haslong. Ting pelong no bangi da slong ngin long no kajabiang na nong kanong pat kin long budlo. Ngine tre lang kin. De hang tagin basa hakato por ngi pulut ki por bun hakbaya mobilize ban formi unit. Keleng. pide no sing jong ka FPGGP te ka kerteng FPGGP kamut Federation of Khasi Jainti and Karu People bali ya ketu ka por pia seng lang ya ka ni ka seng ka penia so la ni ka be tre lang hak pedeng khasi bar karu kai ke jimot Kajimut nomor balayu habak hadu ngi karen ngi don hagaju kalama po meklia. Hi. Tingim lalai. Rangile kubdu ro bangin ong mangin ya petangi sakatai jongi long no tang khasi jenti hills kam do don jumut nomor FKGP kate pressurized group mengi ai pressure ke government kide ginok touch score ke government longi how to por ngi kang bet de bet ban penyo ya kan ni ga hak jogi pa te kum tangi don kam ma po ka state nomor kidong sencharu kidon lang te negaro hi di haban pesmo bangi gede kata gawe ka seng ba kentup lot baro jadi halor kata hi nomor ba hak to kapor ada ko ba khap koksan habangi form ya FKGP gede nomor ba hak to por ni pe kam tam hakaliang ka ekonomi khi pateng ke saipan abad gimana bar tapi dia kerja pang dia ke ekonomi tu kai pateng ke dara udang bat hu banabar idang deh lalu no kum gimarawi deh hakata ka por bangi sim ya kan trading license kum kawin marhang tu bante lakam
ya gini benabar kam tam harbun wan man kayi hang ni po ayo matre ki business ki hi de katahi bangi de bangi basim ni kong ya kan ka trading license di bantel kami kita ki ayo tang re kalong ha to ko poru long no pi sedo ni gini gilang yong kumbagi namar bengi ha ka to por bengi check ki trading license ki namar pe kan ni ka yodu amin chua yodu ka te pleng ja jong yu kasi Tenre ni pe par ka yodu nado ka to ka poru control hiu ni benabar Tendengi le check i trading license kidegi jongi sosi banong ba kam tam ki kante ki kam dan ba ye kam lok ru dan ba ong ba kidegi nong tre joki tater ter ti kumta kimi bon ki problem yang iru ti kumta long no hakajing ya tre jongi te banong hiban penbai te ban syukran tang dak te na ton kaban bat sebuk Cika jimut junga kalong kumdi baksan. Hakatu kapor pi don ke jimut baladade ben ya kiulang kede melong hapling kasi hapling karu kaju. oi Pi ya tahu ya kata kasi. oi Henry kumba kalong menta pi i kumno ka don ba ka jing pensit per ka jing penyesut. Hapling kasi bar karu. Pisu ya ha ya kan ni. hi kumangong ningkong itu kan ngindang don hakaju ka lamam ne kam de ban long hakan ni kadur ban long ban wanra ka jingi pe jung to pedang kasi bar garu hoi lang ira don la ka jong ka state to klaya la ka jong ne ngindang don hakaju lamate kumno ngin penbun nong sun apa kini nong sun banapar gwana ka barjala kibon kibawan hang ni kibawan kini ya ka spa pho jongi hang ni tingin nila kita ningin nila prabang ini kibadon lang hakaju kalamane Tikidon do ki party. Natrai pi don ki political party ki basim ya kene ki issue. Ke penyesut dapren kasi bukaru kumba kalong di paunam ha. pi kete katai ken long baro kini ki jing sotu bakla ngala banong ba kade jing sotu bakla kade jing sotu bakla jong kini ki political party nomor kini ki politician te flati bi ki pe ya ka nde ki interest jong state kumba kalong mata sanfu arsnem laya sanfu arsnem ke ka achievement jongi tang put samru impat don hadum ta kade ba phla ba te sanfu arsnem laya ngimtip kecaka sedang nang do kut hang do di de gini ki politician ki ba namar ki perkat kelalong no ka profession ki sependot kam ya kata haka kerteng jong kari ba kajai benriu sependot kam ya kata namar mentale lada ya keren banong ka kentin nak benta kari ba kajai benriu kade kentin ka bangam kwa suban sengap namar nga hak jing ya LT jong ngai ilut ke ka baje na du machwa bat ke ka jing kala ba menta hi te ban kade bawan ra kan ka jing pa ya pra ki de ki politician ni wat apa dang hapo syong po thau ha yang hasep te ben kerle kat ka jelale te Ini awan siya ka trading license ba kersian. Na kan mau ba ha tu kapor. At ba kumba piong mene ka day ka jing siya ba ka jing ya ki ya ka trading license ka day hapo ka jing ya lam jong FPGP. Pi don menta pa pi bujong ba saw. Tengi da kan mau ba ru ha tu kapor ba ka yodu kala asma itung namar ba khang ya ka yo. Ha ka bagi ha ba kriya ya ka yo simot pran try kan mau ba. Tenre kumba kalong ba kersian. Kani ke isu menta kalan ya pio i bakadon ke jing hun bakajing hi jong hi kala siso ne kam pat seso ka klem seso pingi ha to por bengi ki te nilai kendu
pat kini ki bor jong diskonsil. Pi leringi keren ke yudu hapo jong ke hima si emelim. Tengi na do kato ke porung ila ju ya keren. Ngiyong la ki petang katang ka anjong ke hima melim. Kani ke yudu kan debi ke pliang ja jong. Tak sosi na kaliang ke himaru ka kremle ya kata. Kam tam la ban ong kala long no kakut ha ka pisalut baro. Pinpay le mata ha. Maria do igi siem pura mi stang ki acting siem. Ki acting siem ki wane business de. Ki gimde kita ki acting siem kita ki protokol officer jong ka diskonsil. Pi keren ni ka jisya la change kan ni ka jing ka komiti apa akte ke isi apa jong ka diskonsil. Wan sensyata ko wimde change acting siem ru. Namar balayu kide ki jing toy ko ngap te kani ni. Tapi balayu ni hak to por ni la stress ba nakaliang ke hima ka de ban sim kia pentri kam namar phi ka anyu ka hima melim ka tukan kala bande ke jong phi tangka khendo ka de ke jong hima. La ka hima ka dong kami ka to khendo phi ra ya to ka tukan ju phi. Yende ka pas ngulungo namar haka ka anyu ka hima hi ong ba ki bande ban song de ki de tang ki khasibe. Bat ki wei pat ki de mende kin long tang kun ki nong wan tit wan pet ki de customer. Tenang ta ba kesian. Isu jong pi ke ba piyaj ha ka to ka por jong ka FPGP ka mau ba. Away ka trading license ar ka join ka da nanta ar ka di ka lai ka wi ka border issue. Te pi menta phim don shu lan la se pila thai na ka Lai ji shu. seng phalang ni pi. Andai kini kimat hadu menta ka wei ru kam tri kam. Kiso kun. Kadai kata kan ni hak tu ke por badai border issue. Na kemau ngilai song bun teli ki meeting bat kini no charge nong ru. Ngilai song po orchid ngilai song keleng. Hak tu ke por kila wan ra kita ki map ki ba keleng kari hasi jentia. Lai song lang bat kini no charge nong ki tang ba habak hadu ndangi poi haka government tingap sotu nomor habak hadu ban ya keren ni kan di kam border ngatrai nadu Captain William Saxon ma hadu mata ki chibni star kila ya kendo ya Assam kila ya kendo ya Assam ni keren halor kata ka border issue tangka balungo along bangi nadu muswa hadu mata ampoi shino kalong ibat kila ya di sha bu gawati di long ka jing suba junga imat fi nomor bangi ngimbiang ki kot kisla Marbalayun da poi hang teu Assam te unskali to phiwan hang ni keren ka Assam khot ki chiefs ke tu se ki kot ki pani to penis ka jong phi ki jong im don te de na kata kada hadu mata kami kerum geram abade border lunggup ta kumnu san fu ars nem la ban pen bai ji cha te kani te ka de ban hab jubab sarkar te ni kemanga ongi pingi sulong tang kinong tan skor ngide ki pressurized group ni I pressure government makan le yun ne dapat barok khot tip bakim don gamon ni tip haganur kom kam chai hadu mata ru ngidang iki kata hi di long no kani barok khot te ka song government Ikan mau haka jing don nyopi ya ka seng phalang. Pila sya kem pok NSA National Security Act. Pin subha ban tu menno pisya kem bat kan no banai pila sya set bat hai. Isya kam te de ho knep sao di ho Julai di kumtahi Juni Julai kumtahi kem syai sao nang nen po matran dam nata hadin pat ki kem senga hadin lai si sao singi nang to
kira baik cepat silsyar. Na silsyar pat ni asyong katukan ni benai. Bakambiang ang tinamar ngideki political prisoner la long no. Tikimbiang gi namar haka to kopor kani ka asap kadang dan haka financial crisis. Di hang tu pat kimdan kita ki special room gi namar la su dap digi wei pat ki kriminal lani ki wei kita undan jaka ini. Tiap katu kira no chief no spo nogong special J. Oh. Dia tai di dengan dia tu pi ke jing sya kem ke dia po ka NSA tang ka balung mo nangila alai tip rade bangai kun election trying kala akut ka kes jonga imat bangam ndan po ka politik kasimpor arsan snap mat put ya kanika kes jonga nado kunai saw kadang kut honu ho khat khandai jar khat khandai Em te ke jingkeli jong akalong kumni. Bale sisya bu ba kersian tre bat mi banyela election hadin baula syong type na kamseng halang. hi nado bangaruning kongru amdon ga jing tu banganong bangadrong spo ka politik kalong baik bangat sulong baik kum social worker bun bela penboringa wat don kisnong ki belai wan hayeng ru kyong baksan yang ngintip mangi nanga suhu ai jubab kitang ka wega jing jubab ka jubab jonga ki kalong pet la kitang kwa bandot ka jing ya jan bat nga banya tre banya ayu bangan yo banya rapi pi di ai ngalong hi kumu social worker malanga lech ka politik bangali i Kenduk sang li ibun nak seng bahalang ki bela poi politik ha da kila poi politik ki klat no pai ba ki jengai no pai ba ka te kata ka nong rim nga namar pi haba pidon na po ka seng bahalang haba pirung ki don ki nong rim kanu seng ki don la ka nong rim nga ngayang ha ka nong rim namar ba nga lech hi ka politik te ka bu kata ngalong hi kumalong kiwe kini ki bela adab i natrai pli ki nuksa ki babon ki badon hagi seng bahalang ki babon tang pet hadok ta poisonu ki isu jong aja ibreshenu ka poi Napo ka FKGP ru kumbon. kibon Adu mentag na KSU FKGP ki SSS ki kibon bela long minister bi bro di kunta ken tangai pat long no kiklet no iki isu hakapor badang long kum seng balang kiklet no ke juban makila ai hak to por baya seng tingi daya pechwa te ginong rim di ndai ni ngapet nuksan nag beladap marangi ka ni ka dei ka wi jingpang tengah trai ngarung politik te ngalabet bet kene jingpang Ngila banong baka jingtre seng halang ya ki babun. Kasulong penman kum bakade ke jaka baki syahikai la de barum politics. ada ka springboard pan poi sepo politik kam dei ga mar la pipet le matam ni long ngi ilmu apa long ilmu kam tam ha kasi jing tiel na la song tai pet bata kecing jelai ki seng bahalang kecing jelai ki seng bahalang ka pengas lungo pat nga compare ki garo phi ikat nu tuli ki seng bahalang gidon pet sangi ikat nu tuli gidon phi kada kata kapeni bangi ngi apa ya para ni na do mswa hakapor dongi nilai seng ya kata ke jaksu ke joint action committee jong ki social organization mangin ya khilang hagawe kalama tang ba kum ta phi kilong hi kumulong hi politician Tik parti ru political parti ru oh kami. kiju
kijo hi. Mia fair. Hi, nomar bele yu ngi hak to kapor ngila aile ban wanra hak we kalama. Hado kini ki senglong kebekit. Tuadam ki SSS ki barok ki KSU FKGP barok. Ya don hak to kejatsu. Bat nga trailer ngi don tang hak we kalama ni. Ngin tlain bah. Ban penyo e kita ki hok jong pai ba. Tang ba ka sorkaru imat kali ibang ia pa ja pramangi. Kam da sim khe yangi. Namar bale yu nagijing jia kibla adep jia ni don kapor nda la poi haka politik kapor election lele hamtam ni don la ka jong ka group don tu don chaka parti don tu don chaka parti na try pi so to ba kata kum ki reporter ki nok thok kot khobor phi i kata namar de kata phi lok no kala long no klai long kam kai no kan ni ko ban long ki politician ru la i long kam kai ban long ki seng balang ru la i long kam kai no namar bale yu mangiklet i nong rim pai ba sa hi kumbu ju long kuk tu hi di krang gum no pang gini ki se balang ki babta ai pai ba an bicara ki pi ke compare ka por jo ngi bat ke babta kalong kum no na pi ken te pet sim shwa kum ka KSU adong ki 12 point demands jo ka ka bla long do long snam di bela yu kalong hagan ur komti jadi na kata-kata kan pangingi long kum kita ki ba swijingi haipung haju ngim poi sino bat kum kalong mata tengah ngi mai ka jinglong ka jai berjongi Sakwe ba kersang ko aman kli fi. Hakito ki por ba pitreseng phalang ma pi ya ki prapo khandai pho. Nga tharai fi sem ba gor komtreseng phalang kam de ka basu. Fi haban yai na ka wi ka sinong sakwe par sinong kalik kawan kam padbiang. Ti haba kumta fi yo i ka khamsuk ban treseng phalang menta ne ka khamsuk ha to ka por. kasuk menta ke ak por jongi te namar habangi lek kham tam sonong nong ki member kim de ki robot ngi hap ngi tkan ngi sliang petrol rum de ngi ther go tingi don kam dinglot tang ha to por ngi pat prami namar ngi bun kirang ba to por ki be don la ki kam ki jam jo ki don ngi snyang ngi se laga jong ngi se ya kata te ka try pin lik li keleng kin sa ai sar ki ti phi kebukum no ke ba chwa bat menta ngi ha to por ngi se na pla jo di ngi jinjar ka jinjar bhai ngi madon kisnong lagi bungi hab ya kijatu di kum ta gen tang ba habang ila habla e simti de ban ong kita social worker tin ya ban le kum social worker gen jadi na kata kadao kini ki hadu mata nga se poi keleng lagi se ya khot hadu mata wat nga song thai du nga sili kai kum tu senong nong kidang buram kidang ayu kidang kemau ki te por jong fiti kalong ki ong menta te mulong ye kran su ki ong tip ke ga daw te ngam tip su Ti sakwe ba kersang. Hakin ne ka singi bang ya kendu ba pi menta. Pio i dala de ya ka jing ya kren ya ka jing ya khi ba de ka jing dawa ka bjor ba halor ka ta ka bha kam bha jam pring khasi ba karo reservation policy pio i kum no ye ka ni ka mat kani kamat pi la banong ila bakla na pasdang pi pe
haka tu por mari yo ega state haba baro pada ka sarkar India kong ba hapo me klia kitan right ligi major tribe Khasi Jaintia and Garo. Tibile yu na poi haka ta bani ba kam kumno Khasi Jaintia yo sapo Garo yo sapo. Tibile yu na do ka to por mai be lai po chi po wi giwe. Hi kade ka jing bakla na pas dang. Jaj bal abaklahi lalong ba yo ya ka state ni. Kajing yo ya ka state ru la bakla na pas dang te. Ni shu ya kman mi yo ya ka state jakapat put sam ngim tim. Jadi ka ha kam rum de kawan hang tai ba la banong tip bele yu haka to ka por lagi rang ba kiti ki ba bro kiti ki statesman sudah ni. Kiti ki start sudah bro. Tikunu ikat itai beta kimi ite. Rade ho put sam ni dia bah tungkam tungcam ni kila dei bani na do sa te jet bakla no sedang ki bah den dei la su sakut be te bannya lo ha cipe jonga bannya fight metaru te kalong ke be bah nomor bala yu ngai hak por bala sedang klut kene ke isu bah kam garoru uki yu boy man sakut boy ce di sakata ka will power jong kini politician ru kamdon bakin page tan beta banginnya long banyak kat kini ki lai tribe sha tinre ban suong be Khasi Jaintia haju do garo lo ka jong tu yo no hiu garo ke mar mutual tin prakhat mario state te jisha te kadai ba ngingila start la shail pa banyo garo aga to kapor hagi to nyu fuar nyu fula ke ngingi ki jongi kila wan shakmat tip day bala start palat ti poi shakale start kade kata ka daw nomor bala start palat kini ki garo ke bengi ong ki badang sadin ki badang bi compare pat mata ngai kumba kila tam namaki lebih baik habaro kiliang rong lay hak politik lete hak politik te luar fi nga hak jinglap jongam ding kajing jonga ugaro politician chua wat kini kisang bahalang du rade haka isu jong ka jai beri joki ki teli ki long kawai ki jongi lai phun reu ngot lai phun reu jingot kiti ar fu saw ngot ki don tang kawai jingot kaji fair kade kata di leno gini ki jongi kini ki lai phun reu ngot kin kindet beri kini iya kata baki lai phun reu ki dei ban wan no tang wi jingot lanu nomor pai baru ang nu dia kata tang hagini ki ta ki dumi kmat mo Tinang ta. Pipisa home sosun. Marsunda jong pi hang ni. Kadang kini ke isu ke belasu. Jersey mentala daki pau posnem ke temato. Pi kadang kai ke jinge hang ni man kendria ke temato. jisha kamda jisha mo tang balai yu gimi pat problem te ngaru ngam sutu su nomor fil ya na do por asam hak to por ka sor long kadang long de kumwe dang bun ki klau ki mar wat ya ni ru ni khat ka lum sor klau lum sor be ting yo di hak to por Mario state mangi kidang don ki public latrin di kumta ka municipal kidi ginong trejong municipal di bela yumla ban identify kita na ka municipal ba yaki to bela identify ai jaka sa ki the rest kidi illegal settler kick out no ki show bela yumla ban le kata na ile hado na Punjab rula sedang banun ya tukarang ni
Ha? Ngangam sotu kata ke sarkar bele yu kam le dak tenge ya kata rute yakini buan nabar buan tuklar ya kami yang kam semjongi lani yagini ru ki ba hatha motor bele yu kam chimbe ba to kita badan po namar la khain le tikin stang kan yan ngote kini betre po ka municipal namar hadin tu la ja no kini public latren ite kalaj ru mo ya kani ka kipain khanaru mata la don septic tank ka khoit subaru la don ka urban galadon dan ta berok khoit tigla biang lo tendre ki nadok por tasim nadok por asamu ditrai kita betre po municipal kin imsa kamu kata kat kum bagalong lay mata te apo municipal kita stang kenyan nomor de ho por balong minister ba lapang la pachna artli unit kate mar persya ka pulo tawar kawe mar kawe katu ka ba Maria chief municipal na ni kira stage dining jong gubernur ini karmator kimtre lit saste dibele juga government ka bala pulut ladap sna gitu unit dibele yu kam simak choniki dak petenge nadu ka to ka por di ngalengo man ba kias ngap tu ki ying ru apa khadu dak office municipal po ha chaka ba song ba town ba sna dak bata ba song karmator Ada ba thabula ba am kata la snai gitu unit ban song gini karmator hang tu apa khadu po di kinok tre jo municipal pelong office sangte di mata ti gidang shift mai shoi liberos kata tiga di kata ga unit jong ban song ki karmator di pi kini ki banyak keren ni kini ki isu kepala dep mi kicing umsna berladan kicing ki ladan ki curfew ladan tang ba umpoi sino. What hado mata la thung la thawe kata ka high level committee ru tip kata ka high level committee tip kate in name only ni tip kuno ni namar ba mi sio semua yang kin krian ala pe ke jakan re hado mata dak sa be ste ti re ka bai nga hakajing pe jong amne la stom man kre aki ka wei shwa kajing don ka to ka gurdwara Piu dukhar habo le kanu la plan nya ka ba spa snem de Kelana he betul betul. ate kala he ba te ha masong mangim ju ye lech tu ndai masyu snon ki ba ki ong te ka ba he ba ki te pen na ka to ka jing dia ka balungo ka sarkar wala yu hado mata kadang bu bai de STRP ban sha ya kali no tu nang lor pa khap ni ka Shillong to stan bos nadu ndai ka badon ban lech kini gi kali ban kam klu hado mata sa ko te na kata kada fi long ngapet long no tip ngini position nungi ngini position ngami ka future ka ban long ka ba idon jengkerman kan kumaka long mata Tengah kuah ban penkut dia ke jing keren fiba kesya. Pila tracing phalang. Yala de pila sing thai. Tenang ta ki jing tre ki babun ki dang sateng. Pi phim shimla ban pendek. Bat ki kenhun ki badan lang bat phi kimla. Tek ai ka khubor ba phidi ban ai se ki jet ban riu. ka khubor chka jet bin riu pi ini lai trekat tu nang ngapet long no cek bin riu jongi la long no su ai tang moral support ngam kwa chu ba ki pai ba kin ai tang moral support namar haba pi ai moral support te ngingi bala ya kendu hakikam na pelong ki ni to haba suk basan ki mi ki hajar ki lak ro kin mi tang na poi ha kata ka ba ka ban mi kita gi lon order ni ni sa hitang san rungot
Di kumta ngakwa baka Delbri dongi. Kim dewe syuban long kita su atang moral sport. Apa don kanu apa namar hado matangi dang haban ya faj ya karat jongki hite. Karat jongki hite. De bele yu. Kmil tibe tang kiseng bahalang. Ai nang nes kwat te bakin kin chim jing clear no kiru. cho pila ban long kumta ke jong nyu pi ke dei ko wei kala ban long to le se u pai ba minta sim ai ke jing tristom mane trilang bat ki seng phalang te hendrai ke jing kili jonga ke ba shai bha ka kwa ban bu mata pi tharai ba ke jing ki bang ye kendu hakini gisngi wei ke dei na ki pai ba kim kersha ni seng phalang ni ar kala ban long ba ki seng phalang kim ne ki nurim juki ba kim la ban tre ki issue lane le sang ya man sim sa koi pat kamat ba ka political class chui kala phe kai ki jing ko juki Di kumunga ong menen kong de. Bangi yangi la paria. La paria. Rade political party ni kung kiseng bahalang ru. Kajing kwa jonga haka to kapor ni. Haka to kapor kajing kwa jongi bangongi pi ki kwa bandon tang hagwe kalama. Makiseng bahalang kinje sendrop no. Wan mo tang kawe. Na ye wat buram. Margani na pi wat buram mpoi sunu. Kajing kwa jonga ketika tahi. Kiseng bahalang kede banwan po we kalama. Bat kini ki life ndru kin long no iwe jingmon. Tangi tahi ngai. Lara ngila swai kata. Nta deres kaya hikakam. Di tahi. tak boleh sebut ba sa Boleh biru.